No perlog nga di apna pariat bakani kadi ka program bankan. Kani ka pang COVID. Nga susi banga hapan kana bej pang COVID. Haning amlali namar banga hap syong hayeng but baro ki ke ka jingim jungi minta kadi pang COVID. Te kan news kan le bitang pang COVID. Ngaro kan pang COVID. Tamangan kita sige ke batok pinyan. Ni syam minta tiyo ba lugdon namdon COVID ay kajing to alap yung kibiyo ka don ba nakabang amod ba kidon kato kaningot kibiyo hindi tang kiba mi social media kiba pilap development ta kibiyo kiba lale kulma bat kipini kajing long lehe jungki kajing long sarong jungki kajing keret jungki kilapin ilot but ngam wan ni ban rai pangkata ngam kwa ban bisa namar ba pi layes tu hi yenunga kren but yenunga tho kidon ki breu kiba kisngo kumba kani ka klang but kini ki lockdown ke bengi habanye sha kidei tang ya katukaningot but yaki but ka kerdan jungki mdon ke ban kata baka kalong baik business as usual kung yung paling kumbali man kasi mdon jing eki hindi don kami ero kalawan behiyeng but suki pinsanang baka nang mi susu kung kini gijat kana namar ba kadisisa kidon katu ni ki breu ba kidon ki kerdan ki ken hon do ki breu ki ba haki kerdan ki ba he kitu kim syam jing ero kalba ki bon ma ki video kin something ya but minta ki struggle ki video ni kadi ka ba cencar ba por ngai kita kemajuan jong but kumu simen nila bane hatang hadu kata ki we benta kahaban ki kle ka soka but hoy kala le ka bala kan senang haban peteng susu kan senang haban penbah susu kan haban ai susu ki jing yaram tambah hoy ni dia benyaro bakal atre bukan bentre hani balai pengin hapan am ya kata ke covid ban penkin dit ini bakadon kata ke kerdan kadon ke kelas warfare paling juga beliau baduk bagi beliau di bahaya spa kadon be kata baru sekatu ni toktel ngempet bakadon kata maba apalagi ki baduk bagi beruspa ni peci wigilang kidang ki breki ngo duduk har ni pecu rakhar ni libera khang ni shot rakhar katare ko way teng breki smi wigi ko bor ma long ki kin take asi ni haban te ba khum kin ma ki shul lan shu lo rakhar be tam ta ter kata ru de ko way hanrai kathma ba ka bajar ka real wo kare katma pering berspa bagi bedok kata pihak menstuba minta hakini kisini dong ke COVID-19 pin senang bukan senang don kalau meneh India kalau meneh Shillong kalau meneh Amerika pin lepet ya ko khobor let's say kinum report thani kani ma baki ko khobor jung ke bun kam tang COVID ni pin lepet ya ko khobor pin semba kapisa kabaka sarkar US kalau mang nang bentak banyarap yaki Rio Madan yaki middle class yaki beriu beduk yaki beriu something apa dong ne COVID katu ko pisa kabaki lamang kapoy penman sakti jong ki beriu ki bahas ba ki saipan ki ba ki billionaire ki saipan ki pala hajung jong ki saipan ngingim pan lamud do ki pisa jong ki ha kekerdan jong ki kirai kat nu kapisa kanech sanga bat sukte de du palom sunga ki kila rai lon kare kapisa jong pat ba ma ndik kapisa jong ki henlai kin thau boy kin thau la ban yo ai to pisa kum ju ro hang ni
Kidon kat tu kat ningut kibriu kiba sngau kumba ka an kam mud hajing imnuki kila ban lek ka bikimon kam kata iki ka an kam la ban bat ban te ban komiki namar baki di big shot ki im big shot karon ka khlam lu im big shot ban suki ngin sabat stu ang ne khasi janti health khamtam ang ne meghalaya jungi in hap sedang ban sutu kata namar paru sikatu kimi ben kisok pelung ki baper ni kelab badon kani katma ni kelab badon ka jingsen shar indirect ka banalenda ni la ban ped man kasni ngan yara pepi ni pipule ko kubor menta ped itu kubor kala bani kanunu ko kubor kalau abang kanunu news ro pule wi story hento na pilada pule ka story bataya nga manu babat ka kabor manu basa thambor haka to ka story manu beruspa manu bedo manu bayo manu bedo pilada ne amta kata ni besuk ba analysis ngira ban pe kanunu ko kubor hato kitu kibriu ki paman sansam ki ja bat kimi bangi penprung penni sai ne kidan kiweru na beslenda kibriu ki bamdan kamban yeng hang tu ha rensan keren banai speech ba penki kibriu mano ba de ba tapi dan juga kita somha komen but nang pen sepriang somha kan video ro kubli semua